Hello, Paralog, Ecoblay P pada Pelupor P upai ia kini ke video. Te cual like command kwa au Ecoblay kerpang ya ki subscribers kiwa ada subscribe batle kiwa ada support ia kini ke channel Kublay Chibun. Te lada P man P kiwa dang thme wo poi ha kini ke channel. Te da kerpat EP was ngubha P u subscribe, share, like. Ya kenika ke video. Te kejengmut piyonga wo chna ya kenika video. Oto kwa a ukana IP katu kani ki application kiwa yarap ye wo penjanai ya ka rukom kalam pareng. Na tipi is ngotu bai I hawa kalam pareng dulu hinre wa womju kalami te bhai I wo kalam parengi te em ki katu kani ki application ki wanga kwa a uya share wapi wa nga dapan em kamo nga la mano uwi bru wo man wasorombek ba hayeto wa kalam pareng hinrei man dapan em kama ya kini ki application daerap sket ko nga chibun wo wi o kalam pareng teto direct ukana pertu EP ya ki katu kani ki application ki wanga dapan em kamo hayeto wow improve ya ka speaking skills yung hito hejini to we kalam pareng te kawanong kong ka application pertuka ka hello talk ya kani ka hello talk yipu chemi ka dewa download pika ha play store ha mobile yung pi hello talk ya kani ka application da pad em kam debun bahagi bro kiwa hakawikeri wow uya pureki ya kakten jadi em kiwi kiri kwa wakwa u pure kten pareng em kiwi kiri wan kam kiri pareng wan kwa ki pure kten lok kten hindi lane kiwi kten ta hakani la chubun ki bru dapan em kam ki wato dapan em kam ki ya kani ka application he yato wa u penjanai ki ya kate rukom kalam pareng ki yong ki ta de open em kam ki ya kani ka application EPU kalam bareng. Tapi kawar one hello pertujuh speak English with friends. Kani ka application le free mduk piusu haini de piu practice ya kalam pareng wa kiwi tewan panki kiri dewa le pi de ki audio call. Mana le pi audio call te mana melin pi ya kalam lagi de chung melin yong pi we kalam pi penman goi pi le wo melin pi we kalam hajing im yong pi wo man ka sngi dapte kawale ka on ka application to ka speaker kani ka application le to ka free ka wamduk piusu tang chi tengkar kam duk piusu ye le hinre am kam pi to ka internet connection te if pen em kam ye kanika speaker le kam ka wi na ki application ko wayarap ep wa u improve pi ya ka speaking skill ko yung pi hekten pareng te ye kini ki lately ki application ki wa nga kwa a u a happy le ne kwa a personal gp lada pi sniao pi ki wa em kam te parlo lada sniao pi ka ni ka video em kam go te sngo ba subscribe like and comment. Okay, thank you very much. See you in the next video. Bye bye. Have a great time.